I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Amko i dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u novi video na mom kanalu u kojem ćemo danas raditi po prvi put recenziju na mom kanalu, to jest nakon ovoga Reborna, a to je recenzija ovoga Android MI TV sticka. Vidjet ćete poslije ovoga klipa slijedi još puno videa gdje ću pojašnjivati kako skinuti određene aplikacije na njega. A samo ukratko da kažem da ovaj video nije sponzorsan od strane Xiaomija, niti bilo koje druge kompanije. Ako neka kompanija želi da me sponzorša, ima u opisu prvi link, znači moj biznis email, tako da može me kontaktirati. Ovaj klip nije sponzorsan, također znači ovaj Android MI TV stick radi i na Samsung Tizenu i na LG WebOS, tako da će raditi na bilo kojem sistemu, bilo kojem televizoru. Nije bitno da li kupite Xiaomi, nije bitno da li kupite neku drugu marku ili Android box, znači svaki će raditi najnormalnije. Nadam se da će vam ovaj video se sviknuti, ja ću raditi recenziju ovoga proizvoda i kako se on postavlja na televizoru u ovom klipu, a onda u sljedećim klipima kako skinuti određene aplikacije na njega. Tako da ako vam se svidio ovaj klip i ako vam pomogne da se odlučite za njega, jer evo ja ga koristim, nadam se da ćete udariti like u znak podrške, da ćete se pretplatiti na ovaj kanal, da ćete ostaviti zvonce, tako da biste bili obavješteni o mojim novim videima kada izađu ili kada sam live. Hvala puno svima na podršci, komentaršite, podijelite ovaj video, ako želite naučno da podržite kanal, znate kako da to radite putem video zapisa i imate prvi link u opisu PayPal. Tako da ako neko ima mogućnosti, želje, volje da donira, to su dobrovoljne donacije, tako da nemojte to uzmeti za moranje. Također, pošto ovaj uvod snimam poslije same recenzije, to jest poslije samog otpakivanja uređaja, skontao sam da pošto sam ovaj uređaj prvo kupio, postavio ga na televizor, instalirao sve da vidim kako radi i da ga isprobam par dana, tako da nisam želio da vam pokazujem proizvod koji ne radi, to jest koji nije dovoljno dobar, tako da sam ga prvo isprobao i radio recenziju i onda sam sada kasnije vidio da mi fali daljinski uređaj, to jest daljinski upravljač, tako da u ovom klipu u recenziji će faliti ovaj, ali evo, znači ovo je daljinski upravljač koji dolazi uz njega, ništa posebno, to jest obični daljinski upravljač sa znači tipkama back, ok, uglavnom ako znate uprijeti na ovaj daljinski upravljač, onda znate uprijeti na ovaj, tako da to je to. A sada ćemo preći na drugi video koji sam snimio, to jest otpakivanje i zatim samo postavljanje na televizor, tako da mi se vidimo u klipu. Ćao. Ok, pa da krenemo, znači ispred sebe imamo MI TV stick, Android TV od MI, to znači Xiaomi. Znači od Xiaomi imamo MI TV stick, kutija izgleda za ovaj cjenovni rang fantastično. Znači na prednjoj strani tu piše MI Android TV, naziv MI TV stick i tu je slika samog stika sa daljinskim upravljačem i sami stick. Tu piše da on podržava Full HD rezoluciju, znači 1920 x 1080 i sa druge strane piše da podržava Google Assistant. To znači da možete glasom reći šta želite. Ovdje dole podržava znači Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play, Disney Plus, HBO, Red Bull TV, Spotify, Twitch i Google Play. A sad kada okrenemo na desnu stranu, znači ovdje piše redom od ozgo prema dolje da su 3 koraka kako se instalira, uključi se HDMI, znači u TV, njegov HDMI, konektuje se na internet i počnete sa streamovanjem. Na pozadini, evo kako izgleda pozadina, nećemo znači detaljno prelaziti, tu ima slika i neki tekst. To nije bitno, ovdje dole piše da podržava Chromecast opciju i na zadnjoj strani i na zadnjoj piše šta sadrži kutija, samo opakovanje, znači MI TV stick, Bluetooth voice remote i power adapter. I to bi bilo to što se tiče samog pakovanja. Sada ćemo prijeći na sam unboxing. Znači sada ćemo prijeći na sami unboxing, znači ova kutija je kao što sam već rekao otpakovana, tako da unutra neće sve biti poslagano kako bi trebalo biti, jer sam već probavao sami stick, da vidim kako radi, da vam ne bi prezentovao proizvod koji ne radi, to jest koji nije dobar. Tako da, ovdje gore samo polako otpakujte, pošto je traka prejaka, ne znam zašto su stavili ovako jako ljepilo. I kada otvorimo to,
Ovdje unutra, kao što sam i rekao, katastrofa sam ovo sad zapakirao, ali uglavnom, prvo što dođe jeste sam stick. Znači ovako izgleda sam taj stick, ovdje piše, evo kao što vidite presijava se, vidite kakav je materijal ovdje, znači gore je matiran, a dole je ova glossy, to jest presijava se. I tu je znak MI na ovome matiranom, znači evo kao što vidite znak MI. Kao što vidite HDMI je priključak, njega ćemo ostaviti sa strane. Dalje šta nam izlazi iz paketa jeste sami priključak za struju. No, međutim, kao što vidite ovdje, u njega ulazi USB kabel, što znači da će ovaj moći da se puni na televizor možda. To nisam probavao, pošto priključio sam ga u struju i to je to. Tako da možete ga probati na televizor puniti, možete ako imate kao ja setup gdje je televizor kraj kompjutera, možete ga probati uključiti u kompjuter. Meni radi tastatur, tako da uglavnom na USB je priključak, to znači da možete ga puniti na svom mobitelu. Uglavnom ovo može služiti za punjenje mobitela, eto, ako već želite. Dalje, šta izlazi iz kutije jeste kabel. I to je njegov punjač. Znači kao što vidite završetak je USB-A. A ovamo je USB, ovo je koliko ja vidim USB-C. Jeste. Znači, kako da vam najbolje pokažem. Uglavnom, nadam se da vidite ovdje dobro. Eto ga. Ne da mi se sad opet fokus raditi, ali uglavnom to je ovaj ulaz. To je taj ulaz. Znači kada njih prikopčate, dobit ćete ovo i plus u struju ili USB ako želite. Evo ga. To je ta veza. Tako da to ćemo ostaviti sa strane. Imamo još nešto u ovoj kutiji, to je ovaj produžetak, znači HDMI muško-žensko. Tako da ako nemate dovoljnu razdaljinu između utičnice, to jest USB utora za ovaj punjač, to je za punjenje, onda jednostavno sam stick uključite u ovaj produžetak. Uključite ga ovako. I onda ćete dobiti još par centimetara da možete priključiti na svoj televizor. Tako da, to ćemo sve ostaviti sa strane, to je ta konekcija, znači, to je to. Otprilike, ako gledamo dužinu, pa ima oko 1,5 m ukupno kabla. I zadnje što nam dođe u kutiji jeste sama papirologija, to jest uputstvo, ali, evo, samo da vam okrenem, izvinite. Znači, samo uputstvo, ali to nije potrebno za ovaj stick. Evo, ima kako se uključuje, ima sve živo, ali to neće biti potrebno za ovaj stick jer veoma je prosto za instalaciju. Tako da, mi možemo krenuti na postavljanje. Ok, samo da se razumijem na početku da pratite dobro šta ja radim na monitoru, to jest na televizoru, jer ja neću se objašnjavati u ovoj priči, pošto znači ovo su prvi postaje koje se pojave na IMI-TV kada ga postavljate. Prvo dođe dobrodošli da izaberete jezik, to je u redu hrvatski jezik. Što se tiče regije, nema nijedna država sa Balkana, tako da sam ja izabrao Njemačku, imate Italiju i Grčku koje su nama najbliže, ne znam da li tu je nešto bitno što se to bira. Onda piše želite li brzo postaviti putem Android mobitela, ja sam kliknuo da postavim i zatim sam se na kraju vratio natrag i preskočio taj korak. Iz razloga što nešto nije htjelo da se poveže mobitel sa stickom. Zatim dolazi normalno da ukucate svoju, da se povežete sa internetom, ukucate password, prijavite se na svoj e-mail ako želite, ja jesam, ukucate isto password i onda da prihvatite sve ovo što oni uvjeti pružanja usluga, da to sve prihvatite. Ja sam lokaciju kliknuo da se isključi jer mi nije potrebna i također za poboljšanja Androida sam kliknuo isključi jer to je dijagnostika, to mi ne treba. I onda na kraju piše da pogledamo značajke koje se nalaze na mom uređaju, to su Google Play, trgovina i to je Chromecast. Znači da ovaj uređaj podržava da šaljete svoju sliku i zvuk putem mobitela na vaš televizor. I na kraju još prihvatite Terms and Conditions i to bi bilo to. Nakon toga se starta sami uređaj. I ovdje još pokazujem u ovome videu kako da dodate Google Play trgovinu, pošto se neće pojaviti odmah ovdje na glavnom meniju, znači idete na plus i dodate. I to bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se svidio, ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu, a do tada, čao!